Ihe abaturage bari kuvuga yuko babonye Yesu Kristo ni mu murenge wa Gitaraga, akarere ni aka Musanze. Aha ngaha byatumye benshi bayoboka kino giti, abandi batangira kuza gusengera kwa kino giti, dore yuko abemera Kiliziya Gatolika cyangwa abemera imyizerere bahise bazana uturago kwa kino giti bagatangira gusenga. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yahagiraga Ndahiro Valens Pape yavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitaraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa asobanura yuko ibi ngibi ari baringa kandi bari kubeshya, ngo byatangiye abana batatu b'abanyeshuri baza hano kwa kino giti barangije bakwirakwiza inkuru itari nziza bavuga yuko Yesu Kristo yabonekeye abana batatu. Nibwo bano bana bagiye babikoza ababyeyi babo, babikoza n'inshuti zabo, mu gitondo bazinduka baza kwa kino giti batangira kukiramya no kugisenga, dore ko bavuga yuko imikororombya mu kirere yakubise, ndetse bakavuga yuko izuba ryabisikanaga n'irindi, dore ko bavuga yuko iki giti bakibonagamo ishusho ya Bikira Mariya. Ni nyuma y'aho Bikira Mariya abonekeye abantu batatu muri Kiliziya Gatolika iherereye i Kibeho. Ibi ngibi no duheruka kubyumva, abantu bajya gusengera muri Kiliziya y'Ikibeho iherereye mu karere ka Nyaruguru. Abenshi bakunze kuvuga yuko ariho Bikira Mariya akunze kubonekera, kubera ko ibibereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gitaraga. Umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze yuko ibi ngibi ari ukubeshya, kandi n'iki giti bari bugikure hano kugira ngo abaturage basubire mu ngo zabo, dore yuko umunyamabanga nshingwabikorwa yakomeje kubwira abaturage yuko ibi babonye ari baringa kandi ibi ngibi atari byo. Aba bantu bari gukwirakwiza inkuru zitari nziza cyangwa inkuru zo kubeshya, babeshya ngo Yesu Kristo yababonekeye, ibi ngibi ntago ari byo. Yagerageje kubwira abaturage bose batuye mu murenge wa Gitaraga kugira ngo batuze cyangwa bagume hamwe basubire mu ngo zabo, bave kwa rino poto ry'igiti bari kuvuga yuko ariho Bikira Mariya yabonekeye, ndetse akabonekera abantu batatu, dore yuko umusore umwe yabonekewe na Bikira Mariya yasobanuye yuko yarebaga ibikezikezi, ariko ubu ngubu arimo arareba neza cyane. Ibi byatumye benshi baza kwa kino giti, bamwe bazana uturago, abandi batera udutebe batangira kuramya igiti. Ibi ngibi umunyamakuru wa BTN akihagera yaganiriye na bamwe, dore yuko yaganirije umusaza uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko. Asobanura yuko ibi ngibi atari byo, ahubwo ari baringa abashaka kuyobya cyangwa abantu benshi. Burya umuntu yabayobya yitwaje Imana. Uyu musaza asobanura yuko yariye ingoma nyinshi cyane, rero ibi ngibi ari ukubeshya. Abantu Bikira Mariya yabonekeye i Kibeho yabonye uko byagenze, kandi yabonye koko ko ari ibyanyabyo, ariko ibi ngibi abihakana yivuye inyuma, dore yuko nawe yatangiye avuga yuko Yesu Kristo yamubonye mu giti, ariko byarangiye yivuguruje avuga yuko yabonye izuba rimwe rimanuka, ukwezi kuzamuka. Nawe ashingira ko avuga yuko yabonye Bikira Mariya, ariko byo kuvuga ngo yabonye Bikira Mariya kwa rino poto ndetse ni amabeshyo kandi n'amabwire. Umunyamabanga nshingwabikorwa yarangije kino kiganiro avuga yuko iki giti bari buze kugitema bakagikura mu nzira, kugira ngo abaturage batakomeza kuza kuramya kino giti ndetse banagisenya. Ikibazo bafite nuko rino poto rifite umuriro w'amashanyarazi, iyo nta muriro w'amashanyarazi ryari rifite, iri poto ryakabaye ryarimbuwe rikaba ryakuweho, ariko bari gushakisha uburyo ki bashyiraho irindi poto kugira ngo iri poto barikureho, kugira ngo abaturage basubire mu kazi kabo nk'uko bisanzwe, cyangwa basubire mu inshingano zabo nk'uko bisanzwe, kubera ko aya mabwire aratuma benshi bari buve mu kazi kabo bakaza hano, aribwo biri butume bari buze no kubiba. Bivuga ngo urujya n'uruza rw'abantu benshi ruherekezwa n'ibisambo, aho ababeshye kino kinyoma ushobora gusanga bafite icyo bagamije, yenda bashaka kwiba n'ubujura ndetse n'izindi ngeso zitari nziza, dore yuko umunyamabanga nshingwabikorwa abivuga yuko hano mu murenge wa Gitaraga n'ubundi hakunze kugaragara ibisambo ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko abangaba iyo bafashwe bahita batabwa muri yombi. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyuma muri kumwe mwano makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, nari merereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Gitaraga.